دكتور محمد صالح زاده قالك سباس جبو دمتا بشتي جيفينا هلسنكي وتدي او بريس كونفرنسا سلوكي الروسي فلاديمير بوتين دي بيجا اف جيفين فاقر عندنا روسيا بسرقة راس بشتيكو هاولن قالك نسر كتي هابونج روش افا بو فادر كرنا روسيا تشد بيجي اف قالك شاودير ولا كولينوان تشتي جداش سربت چنده دبیجن اگه کس هاریکار و نزدیک روسیا بن بجورک داخل ابی امریکا و اروپا بن بجورکی دی لان دزانن روسیا برابراتیا پوتین ایزوله بویا جاری آبوری جاری سیاسی جاری دیپلماسی اب هزن ناتو جسر سنوروینه جهمی نزدیکی دریا بحر بالتیک هر روز اپراسیون ناتو هنه یعنی چند 2 کیلومتری 3 کیلومتری هزن روسیاه زاجبر بیچن ده دروم وضع نوبرا اتحادیه اروپا و ناتو گله خرابویا جبر بیچن ده اوی کد بیجن وگریانا روسیاه بسر راز پوتین وان و سانا بیجن ده بیجن قازانکر هر مزن پوتین و روسیاه چما کو ترامپ دخازه وی وگریانه سرمز آخافتنه جه اوروپا و جه امریکا نزدیکتر بکا لی اوروپی هنه ولات اوروپی مینا روسیا و مینا فرانسا و آلمانیا نرازی نجبر بیتن دبیجن نزدیکاتی ترامپ و پوتین اتحادیه اوروپا یعنی بیجین اوروپای گرتی لاوازو کمهزو بهز بکا و جهب هل وشينه تديش مهمة أبيجي يصير بيجين أرتيك يعني بيجين قطب الشمال أو دریای شمال باكور بريت عندك بحر بيجين سهول وطيانا يعني نها دخازن هر چیز زیادتر هم أمريكا هم كندا هم روسيا هم نرويج ولات هندن دستلات خو وی دردا زیاد بکن. بله به هر حال تشتي گله باش پوزیتیو دنرن اولات بچوکن اروپایی. لی بگشتی وساطی دیتن کو سروکی امریکی دونالد ترامپ علی کارج بو فقراندنا هزا روسیا وکی بری. گله ولاتین اوروپی هنه گساده بیشن لی ابنا تشتی کی راستا چما كون دزاني نها نزيكاتية ترامب وروسيا ري لشركي مزني ناوبري روسيا شركي احتمالي بيجين إف ناوبرا روسيا و ناتو دقري ام دزاني اولاتي كوجا روسيا وقت يانا مينا بيجين اولاتي بالتيك هاري زيدا قلق دجي روسيانا او جورجيا هروها و بولندا بيجين لهستان وانا قلق دجي روسيانا جبر بيچنده او هر زمان نزدیکی و تقینه او دروم او پرسگره که نابراوان ولات روسیانه نزدیکی امریکا و روسیا از دبیجم هم اوروپا قازانج دکا هم امریکا قازانج دکا هم روسیا شی قازانج دکا از نظر سر به باورم که هز روسیا زیاده تر بجوی که هیا او دو پیرجی جنابرا بحر بالتیک و نزدیکی بحر بالتیک اپراسیون هر مزن لشکری روسیا او خطر کی مزنه او بدري 10 كيلومتريه نزيكي بين ناتو 10 كيلومتريه ابرجي هزن مزنه روسيا او دو هزن مزنه مينا ناتو وروسيا شروان ببيج سر اوكرانيا جسر جورجيا جسر ولاتن دن اكي قازاق دكا جسر بيچنده از وساده پرسن دبيجن وغريانا روسياي بو بيونديه دبلوماسيه ج ريغرتن ج شركي احتمالي وشركي كبلكي تشبه أبا تشتكي جالك بوزيتيف دبينم أس دكتور محمد دناف أمريكا دا جده ورا رخنه جلك مزن للسروك ترامب تيجرتن جبركو أوي باوري بسروكي روسي آني لشكناكو باوري ب آجانس خوين أمريكي بينا لسر مسألة ما تيكرن ودستي وردانا موسكو ده هالبجاتنين 2016 سروكاتيا أمريكا دا لسر آسي جيهان تشرو فكرن سر في هنا جیهان گلگ ابی ولات اروپایی جی پشتی به مساج پرزیدنت فینلاندی و پوتین وانا گلگ پوزیتیو نری لسر چنده لعف تنها دسپیک بو ام دزانین ابی کوپودی دیپلماسی دزانین وانا چند دوسیه وکرن دوسیه ایران دوسیه اوکراینا دوسیه جورجیا دوسیه کوریا باکور دوسیه رجحلاتا ناوین و دوسیه ناوبرا ناوندا ناوبرا ناتو و
بێژین رووسیا ji ser wane da piştî vê tiştê dêta axaftin û delegasyon çêkirine ji bo vê ku li dahatûra bikaribin piştî wan stêpê yekem hengavên yekem hengavê din bavêjin. Sûriya yek şu an baveta bû dikir. Ji Trump ra tiştekî gelek baş bû niha Trump dikare wekirî û azad frî پەیوەندیە خۆ بە رووسیا و پوتین را دانێ یعنی ڕێگریەک نەماژ بەربێژ بەربێ چەندێ بێژین ئەوێک و یاریە هەرێ مەزن بردیە یعنی بێژین سەرکەتی بووە پۆینت گرتنە ئەف ترامپ یعنی ها لەپەر چێ بوونن ترامپ نەهاژی دەکارێ یعنی ئیشێوی مەزن ئەوەک و کۆماریە خۆ ڕازی بکە پشترا ez wisa difikirim ku hengavê pozîtîvê wan bo aştî û bo seqamgirkirina rojhilatê navîn û cihanê bibe cihan jî hemî cîhan jî alîgariyê vê ronîştinê Trump û Putin dike. Baş e Dr. Mehemed yek şu an babetên ku dîsan hatî behs kirin mesela Sûriya bû. تزاني سوريا روشا هري آلوزا دنفبرا نكتني أمريكا وروسيا دا بلكو قالك ولاتين دين هريمي دجي تدبيني أمريكي بشتا أوبسيسيونا سوري دقرن لدجي رجيمي روس هاتنا بشتا رجيما أسد دقرن جروبين جدا جدا هنا حتا چندي موسكو واشنطن وكاري وبكارن هفكاريه ده مسألة شر سوري دا بكن پرسه هر مزن بو سوری یعنی پرسه یک و دو رجالات ناوراست یعنی بجین نهی جیهانه رجالات ناور سوریا و ایران بو از وسا باورم دخازن کمپرومیسک چکن مهک برژی او جنرال مزن امریکی و روسی هاتن نه هلسینکی کومبون او بلکی پشت را بلاکو کومبون جسر دوسیا سوریا آخری یعنی دخازن کمپرومیسک چکن به هفرا تشتك تشيكن هيزن دركي بيجي مينا القاعدة وهيزة تركي وهيزة بيجي إيراني وانا يا لبناني وانا حزب الله وانا لسوريا دربكن جسربية چنده گيشتونا ركرتنه كي نزيق لنا ها براكتيزنا بويا اب ركوتن چما كو إسرائيل جي تركيز يا بيجي تكسر جسربية چنده دكا ناخازه هزه ایرانی سوریا من پرسکره که من گلک زیاده با بشار الاسد دانینا لی از باورم جسرویه تشته پوتین دکاره بیجین آلویره یعنی نزیکاتیه و ترامپ را بگنه به چند کن هزه بیانی خارجی جسوریا در بکن و بشار الاسد ودره بکاتی موقت جی ودره بمینه پشت را چه دبی مسئله دنه شیرستر ایرانه البته ایران و ترکیه دکتر باوجه تنها یعنی دخازه ایران مینا خوب بمنه بله دکتر هلبت او هیز گلک جگری دا ایرانی نه گلک جه ترکیه بخواه دناب سوریا دا هلسنکی و گوتن هاتین کرن نسل وی مسئله نسل هلبت رشلات ناوین و مسئله سقامگیری و آشتیه ام بحث دکن لی مسئله بتایبت ترکیه و ایرانی یعنی تشتی گشتی زیادتر سر ایران آخرین لی ترکیه نها او صوت دایه بکشیه داره او هزم بیانی جی از وسا باورم وانا لاواز دکن یعنی دخازن هز بشار الاسد و نزیوی قدرت بگرن کن چما کو او آمانج و آرمانجا روسیایا جی اسرائیل و جی امریکا جرا نپرسگره که هره مزنه یعنی دانستان دکن جبه چنده را لی اوی کو چه دبه و چه وادکن از باورم جسر هر تشتک بلکی پوتین حاضر به هاریکاریه به امریکا را بکار ناو سوریا دا لی دری سوریا دا ناو ایران دا به هیچ شویگ ناقانها حاضریه خو پیشان ندایا لی اوی کو دیده سر کردان نه پرسگره که گلک مزنجی هیا او کرد هاریکاری به روسیا دکن پشت را دشی روسیا دا آخون هاریکاری به امریکا را دکن لی نها دا چن جنب بشار الاسد را دا آخون یعنی یاریه که گلک خطرناک دکن ام کردن روژ اوائه ما از باورم پشتیوان جوینان نزیکاتی هر نوبرا روسیا و امریکا پیگه بشار الاسد هر زیاده تر بهز دوه بس بشار الاسد از وی باور دام کو هزی زیاده تر به راسنا به هیچ قواره کی بجین اتونومی یا بجین فدراتیو جبو کردان لی هز اسلامیستی جی کی وان نامنه ناو سوریا دا و ترکیه جی پشتی و رنکوتین ناو برا ترامپ و بجین پوتین دا هز وی نکارن ناو سوریا دا بمینه
شما چو تورکیا و اردوغان هر زیاده قازانج کردن شر دیپلوماسیا نوبرا روسیا و امریکا نهاکو لعب هاتن چه بلنا واندا رول ترکیا صفر دبيت يعني عمل فيديو بدي معي بينين وتوجه اخو دكتور محمد صالح زاده قال كسباس ليكولر وبريفبري سنتري مينابتو لفنلندا هلسنكي قال كسباس سباس شورا